I veliki pozdrav svima dragi moji YouTubeovci. Danas sam odlučio da podijelim sa vama kako se sadi akvarijumsko bilje. Dakle, ovdje imamo, ovo smo sve uzeli za 10 maraka, tačnije 5 evra. Znači kao što vidite tu travu. To je trava koja radi na principu, znači vidite ovdje ova recimo grančica može da se presječe sa ovim komadom ovdje ovih pecaljke, da nazovem tako. Može da se presječe i ona će ponovo da se ukorijeni ukoliko ste gledali prethodni klip. Znači ovdje imamo zemlju, to je za akvarijumsko bilje. Bitno je sad da raspodijelim sa ovom pecaljkom, znači mogu komotno da raspodijelim. Najprije znači morate da ugasite grijač i morate da, to jest možete isto da ugasite i pumpu kako bi mogli što lakše da odradite taj dio posla, znači tiče sađenja biljaka. Što ti čuku? Možemo krenuti prvo sa ovom biljčicom. Ćemo najprije ovu biljku, znači možemo ovdje, pošto ona ide, ukorjenjuje se u ovako neke šupljine, da kažem, tako da ovo je idealno mjesto za nju ovdje. Znači ona će tu da primi korijenje. Sad idemo na drugi potez, a to je da znači uzimamo travu. Ova trava raste malo više, tako da nju stavljamo u zadnji plan. Ovako uzmemo nju i idemo sad znači do dna, usadimo je. U mene je malo predubok akvarijum, pa tako da mi je malo i teže posaditi bilje, jer ne mogu da dohvatim rukom, ali evo kao što vidite, znači prvu biljku smo posadili. Da, bitno je da su vam ruke isto čiste kad sadite u akvarijum nešto, da ne bi bile prljave zbog živih bića unutra. Kao što vidite, ubacili smo i ribice neki dan, tačnije jučer smo već ubacili ribice. Znači zatrpamo normalno sa pijeskom kao što vidite. Sad idemo na sljedeću biljku da vidimo šta imamo sljedeće. Sljedeće je takozvana šaš. Ovo vam je biljka koja ide u prvi plan akvarijuma zato što ne raste, ne bude uopšte velika, tako da ona može da nam ide slobodno. Znači već imamo korijen iščupan, tako da nju možemo da stavimo i u prednji plan akvarijuma kako bi mogli sve da imamo pregled kasnije na biljčice. U stvari ja mogu staviti u sredinu ovako, zato što ne znam na koliko će na ovu dubinu, znači koliko će da se digne u vis. Inače naručili smo još biljaka, tako da bit će ih još, ali uglavnom u suštini ovaj postupak važi vam znači za sve ove biljčice, tako da nema veze ako isto uronite koji list, naravno sve će to da se primi ako imate normalno hranljivu podlogu kao što ja imam. Znači imamo dosta ove biljke što je jako dobro. Znači ona se dole pravi korijenje ovako i ide duž akvarijuma. Evo ovako. Zbog ovoga, znači zbog biljaka ide nam pa na 200 litara 20 cm znači zemlje da imamo. Ovo je isto jako interesantna biljka u pitanju. Ona nam isto tako, znači na istom principu razmnožava se. Bude baš onako, akvarijum obraste od nje. Znači ona se stavlja ovako u isto tako. Stvar može ona i u prednji plan da se stavi, pošto ne bude list uopšte veliki, a simpatična je za vidjeti. Uglavnom to će sve da se primi. Idemo sad, imamo još jednu. Ovo se zove šaš koliko ja znam, sad ona ima svoj poseban neki naziv, ali rećemo da je to šaš. Znači kao što vidite, isti postupak primjenjujemo na svim biljkama. Sad malo ovako razgrnemo, pustimo ovo, tako. Idemo i dalje još da sadimo šaš. Znači, evo ga, šaš možemo da stavimo i ovdje isto. Znači sve će to da se primi, vidjet ćete kroz
klipove moje, šta se dešava i tako dalje. Evo ga, ide ova biljka, ovo je jako interesantna, ovo je jedina možda biljka koja nije zahtjevna, a jako lijepo naraste, znači bude onako baš krupna, bude dugačka isto, ide u visinu, raste i gdje god znači da je prepolovite, ona će ponovo da se primi. Hvala našem prijatelju Bobi koji je dao nam po ovoj cijeni biljke, inače biljke su skupe mnogo. Idemo sad da stavimo još jednu takvu, ovako. Znači ona nema korijena, ali bitno je da vi ne posadite naopako, znači vidite gore kako ima lijep, pa ne mogu reći svijet, ali tu je to negdje otprilike. Vidite tačno koja je gornja strana biljke. I svaku biljku ovako malo uzmemo kao zatrpamo. Idemo dalje. Znači idemo još šaš. Stavljamo šaš. Znači bitno je ugašen grijač u akvarijumu. Ugasio sam ovom prilikom i pumpu da ne bi mi ometala ovaj proces što trenutno radim. Idemo sada dalje. Znači možete slobodno uroniti listiće od ovih biljaka. Zato što nisu zahtjevne i ne mora da bude korijen, znači, na njima. Tako sam malo. Još ćemo da stavimo ovdje. To. Ovako namaknemo ovoga pijeska. Bitno je samo da se one ukorijeni, onda je sve lakše. To bi bilo to što se tiče ovih biljaka, znači to smo za sad dobili što imamo trenutno tih biljaka, to nam je sve. Treba da nam stigne još biljaka, tako da ove biljke se same razmnožavaju, tako da ne morate puno da trošite pare, da kupujete sad nešto puno biljaka. Bitno je da imate po jedan ili dva maksimalno pelcera za svaku biljku. Hvala na gledanju ovoga klipa. Ako sam vam pomogao, lajkujte ovaj klip, komentarišite ga. Šta vi mislite kako bih trebao da sredim po vašem ukusu nekako akvarijum. I podijelite ga naravno sa vašim prijateljima akvaristima. Također pogledajte i moje ostale klipove što su vezane za akvaristiku. Vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!